pi barang ipdang subhai pi chakne tu kubor bantaka janmit shaban phai chaki kubor kubnya ngi pe chwai kemat ki pakongsan saat ngut kebreu kelangan aga jimpang covid kat kendai hamek ya kentiu ke jingbun belayo ya ni jimpang sa ke kendai ngut barok ki belayo ya ni jimpang amdei nak juk kidai nak juk pe yeng kesam 4 dan ki doktor nong train ni kinongpang belayo ya ni jimpang kat haru mentah dan juga Menteri Rang Ba ukon rat ke sangma ya ke Shillong Civil Hospital dan pejnya ya ke jing penkre ang ba ke sarkar kadang perkhat ban go khambon ki jaka le das sapok kajala kener kejala Meghalaya ya laki kiti menyerap ikan teh ke be kenduk jing akhir ke jing khang kredep ya keri nak daw ke jempang covid khandai kentu ikini ken teh benten tip sya ki nomor hotline pada pedang kejengwan poi yang jimpang coronavirus kerkut kejengpulmar jingmut ya covid khandai checkpoint hasilin teri kaput jong gejala Meghalaya bat Assam Jangke Hills ki kubor ki babnya hajalla Meghalaya sa arngut kebreu kilayo ya kejengpang covid khandai ha kamit sni pale kini baro arngut kidai ki bahayeng jong unongpang benengkong do laang Menteri Rang Ba ke jala ukon rat ke sangma kene kala kentiu ru ya ke jingbun jong kinong pang sa ke khandai ngut prangut ke bidang syak sumar ba we blaklat no Menteri Rang Ba ke jala ula pentip ru ba ke sarkar ke trai klem chong thai ban pentikna ha ke ban le khambun ki tes ha ke ba ula benrap ru ba ke sarkar kelawat ikilat ban yo ikitiar le tes ke ba khamphan na keleng ki jaka jong ke perthei ula ang ba kini ki tiar le tes sian kin sa poino ha kene ke jala bat lakan teuru ya ke jingla ban le tes hanigrams syaka sispa tes sisni shu ula penpau ya ke jing snungu jungu ya ke sarkar Assam bat ya ke jaka le tes ha Assam ke belayarap ban le tes sesamput li sisni kenang ban yarap ya ke jala ban le kham bat ban pendap ya sispa Assam sotli ki tes sisni halor ke jing kentho ki babon ki biadai bat ki jing bomlong balakre lepa jong katanat ke kot ke khya ban penya ya ki kam ki jam ke biadai bat ke jing pang covid khat khandai ukon rat ula ong ba ya katanat kalong ka balakre lepa nadong sedong baladap ru ban le ya ki jing aji hikai ka mok tel bat ki wei ki kam ki bakongsan in the current scenario whether it's in the state of Meghalaya or within the whole country the way forward is really to test more and more and therefore realizing that we are ensuring that we are able to get these rapid test kits. We are also exploring the possibility of having pool tests, but in the initial stages, it will be very important for us to do the primary testing. The primary contacts have to be tested first. Nigrims, the overall testing facility, has been increased to almost 100 tests per day, and we are thankful to government of Assam and the institutes in Assam which have given us an additional of 50 more tests in a day. Menteri Rang Ba ke jala ukon rat sangma ke sni thoding ula ang ba ke sarkar jala kadang perkhat menta ban bu shu ya ki jaka le tes ha ke jala bat kadang apru ya ke jing menjor na ka ICMR na ke benta kani ha ka ba ya kran bat kinong pathai ku borshen hadin ba ula dab ban wan jengo ya ke Shillong Civil Hospital ya ka balapan kala menta sa ka covid khat kanai hospital haran kat ba sumbut Menteri Rang Ba prestun dan sang bat menteri katna ke ke khya ba AL hack Menteri Rang Ba ula ang bala penlong ru ya jing elang ban pulibnya ya jing long jing man ki bamenta da ka pensyai lor ki kam ki jam ba la le da ka sarkar jala ban yakun persya ya kan ki jing pangklam ukan rat ula ang bakalat ka badan menta kalong ban le tes khambon shu bat ba ka sarkar kadang persyang ban bo saar nilai tli ki jaka le tes ula ang bahaduk mental le sispa tli kitas hanigrim sebat sanpo tli kitas la le ha Assam halor ke jing ujor hapok ka high court halor ke jing penkre lepa bat ya ki huri hura ha ke jing thang breu ha jalu para bat kumju ru halor ki mat bala penmi da ka ying bisa radin kane Menteri Rang Ba ula ang bakin sepetnya ya kini ki mat bat kin sale ru ya ka badan kam halor ke jing budden ya ki breu ki balawan kit ya uni khanyang jing pang sepok kan ke jala Menteri Rang Ba ula ang bakalong ke besisha ka kam ke bajwat bat ke sarkar kelale kat bala ban itu ya ki breu bat kane ka kamru kadang ya caprang working towards making another 2-3 centers, but it requires the ICMR and others to to certify. So that is a process that's there. But at least we're lucky that in our state we have a center where 100 tests can take place, and that is helping us a lot in this situation. The Honourable High Court, whatever points are mentioned, will accordingly look into it and take.
Kesorkar Meghalaya hakamit sni palai kala pentip balai spa prapo arngut ki breu kentup iki doktor ki nong tre bat ki nong pang ki betia pang habethani hospital Shillong kila dep an la iki tes naduk khalai tarik uyayong ha ka bakandai ngut ulaang baki yo ya kani ke jempang kentup ru ya wei blaklat no aspa sau pun rengut kidai ki belong negatif bat menta dang yai ap sai ke result jong chispa ap nyongut ki wei pat la pentip ru babaro ki blayo ya kan ke jingpang ki dei na ke juk ke long ying long sem bat unong bat kanong tre ying jong unong pang ubanengkong bat hadu menta empat dan ki doktor ki nong tre lani ki nong pang ki betia hakate ke hospital ki yo ya kan ke jingpang menteri ketenat ke koi ke kya ba el hek ula pentip ba kini parok prangut ki layo ya kan ke jingpang nyongut ki dei ki bahaying jong doktor ubla khlat no hakazan trik wi yang bat ki nong tre ying jong ki ba el hek ula ang baro kini kilayo ya kani jingpang kidon hapdeng kamet kebit biang bat wat laki jingja kebaneng kong kalong kebom lapoi perkhat satya ke sorkar ke klempen slam kala penkala ya bethani saka covid khat kendai hospital hakaju ke por san hajar kendai pu arngut ke breu kila register ya lade langba o number shispa pra lani 6000 nyopo lani dakaba shule online na pedeng kini 1000 ruspa arpu arngut kila lej saka ni ke hospital hanong ba chelong hadin ke arpu arterik luber lani sabethani hospital hanong po hadin kelai poterik luber katenat ke koi ke khia kala sedang banwa bat budin kini ke breu be kendo markmat bat kinong pang covid khat kendai bat ladap itoru ya shispa so pungut kibakum kini. Tracing now also they are this also the surveillance committee. They are working to tracing out where the history came that the COVID-19 first started coming to Shillong. So that they are working, the surveillance committees are working on this, and we are looking forward some soon they will be able to trace out the history. Kesorkar Meghalaya lengbak one stop center but 181 women helpline toll free number kan sakner laki kti shaki kentei ki basham jinjar hakano kano kerukam hadin ke jing syak khang khardep jong kari na kadaw ke jing pang covid kat kendai ke skim one stop center ya ka bala pentrai kam lengbak ki skim nirbhaya kalala ban yarap ya ki kentei bat ki ba ki kurim jong ki kim kershan pisa ya ki hakani ke jingkang kerdap yakari la pentip ru ba number chispa khat pra women helpline number haduk menta kampat yok piang yakano kano ke jing ujor na kino ki kentei ki betre hakalang ke kot ke khya ki bla sha pej snew ni kumba sha ta chnong na kadaw jong ke jing pang khat khandai covid khat khandai habakren Shaka Didi News menta kasngi haka one stop center Shillong administration ikong jil e marbanyang ila ang bakane kasnat trekam kala persyang banyarap iki tu kikin thei ki be kendo iki jing e hapo ki ing kisam jong ki ha ka ba ila banrap ru ba ki kin thei kila ban pentip so nabar pra khanda nyo sau not we sau hanriu a ki domestic violence cases ani ki di chat thambor hayeng hasam kila kyo bha di banyarap iki kin thei ki ba chat thambor ki jaka ba phera ki yeng kisam jong ki lani ha ki jaka tre jong ki ru ki ka sarkar Meghalaya ka wanra yung number iway pra iway bakin call bakin phone hangi lada ki shat thombor ki information ki bakhap dunia kila ban www.181meghalaya.in dan kila ban mail ru hangi hapo email id jingi di help@meghalaya181.in nang taw kila ru ban phone ha number khnai saw pra henriosan not henrio iway pra iway coronavirus Meghalaya ke West Khasi Hills kalalong ke Bahusyar bat khanglat ya ke jing sapyang jong uniu knyang jingpang o Deputy Commissioner West Khasi Hills District bat tilengwa ulo ang ba ke West Khasi Hills District kalap dep ban register chispa arf nyungut ke breu ke balalej Shabithani Hospital nado ke arf arterik ulber bat baro anaki kim dei ki balaya kendo markmat bat unong pang covid khat kendai ubanengkong ula pentip ru ba baro kila set kod no yalade halaki yeng kat ba i Dr. Mbare District Medical Health Officer West Khasi Hills District ila ang ba ka nakadaw ba amdan balay i kendo markmat berunong pang banengkang amsam la pha sample banle yakini ki test
hadin bela jam palat caka arp saus ngi jong ke jing khang kerdep ya kari ke Didi News kala lech gi jaka nang kendong hajanta hills nado naptang shakhanduli bansaki dalade ya ke jing long ke jing im bat ke jing baki brew kle kendo hakini ki jaka kumbalai i labot ringki ya ki kendon khang kerdep da ki brew hakini ki jaka nang kendong Henry lalong pat kabalengok ban UI baladon ke jing kulmar jing mut haki checkpoint ki badan haki kaput Assam Meghalaya haki snong Khanduli orang ba snong ke Khanduli ba Yoshida nong spung ula pentip ba haki arpsau terik luber laweng no ya ke covid kat kendai checkpoint balabu haki jela Meghalaya bat balak kenyat ru khamshadin da sarkar Assam lajar kata ru hadin kata kat nisngi Kesorkan Meghalaya kalau penkenriak yang sakumba arspa mitar syadin bat yakini lale da kejingkan at put Henry nakadau jingpang klam covid kat kendai. Ini yang ke state yang ini nungkat polis dan sedang checking hiatau dengan kejut coronavirus COVID-19 sedang nakong kita hajan area cenong ini dan ini tidak hadin ars ni singit hewan duran yang polis department one check yang ke sini tapi itu yang haju por ya be yo juru pon yang Meghalaya 1 kilometer tam ini atau siskat teman yang ke state yang udah check hides tidak check ini Hakasi lembaklah arfonya leni arfo prateri kumo bah depmi ketika order beli order hadin waya kelam itu sar SP depenting waya wah ubek no isedin na ketuka tahu ko jule kau ong men I hiti ubek no eheni ha marjan ha area yang kini ke batalion yang I ko em ko BOP yang I na kalian kami Meghalaya karena do ni ke sedang lek biang ka kini ka checking yang I ko sili ya kini ke border nado ko terik kamu yu ki hedon ni ke CM ini rangkat wa kajing em lang di magistrate wa na kalian ki medical team Perlu katun la poi se bakut jong ni tup kubor jong ni menta ka janmit hadu bang ni sem yang pila sha ka si kublai pi baro